Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kapor dengha Meghalaya Kalipman kapor Kongres ka kular Bandung dukbor dengha nong kendong ni hasar. Five commitments na kaseng Kongres na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Hajar ngut kipai ba nong kersan jong United Democratic Party hak aflai trek urang phang arza aflai kle shimenta hak roadshow bala pelong dari UDP nak bentaban pan jing kersan ban Punjab yo ba Meral Bones em ukurtong jong UDP na Nongpo constituency ya gani ke roadshow lastang na do kasnong paham em tartar hado bandapoi paham maulen arphu mer papen kut pan Hamadan Umden Hagani kasi ba Meral Bones em ula pensai pai ba ya jang lut bagi jing temu ban penurlong lada undang wan hakabor men beteng yi kampun roy hapo kanong po constituency yo ba Meral Bon lasenran lang do MDC uba Balaji Rani u presiden ke UDP na umsning uba dipul rintatyang bat kuwi girurang ba bat kinoy lambah khmat chong ka party Komen nak kalian jonga bandung rengkat da iba Meral Bon namar bah nadu ki forum swa ngiate rengkat hakaseng kongres dengaro ngamino nak seng kongres mayro ngamino seng hindi kalau coincidence mong bangi kami akan chano ngin lek hindi ni poilang hakaju kajeli kata ketika United Democratic Party dengan dokumen hindi kay magpa kalong DNA kapor kalong namar ngilai bah kanong po konsensi kadai ka konsensi ka bastat pagi pai ba japo nong po konsensi kilong gibi bastat di Sempang namar kilajit at penjom iba Meral Bon House em arja khatra tegumta hagalay kan tiro ngawan man karpat ban karpon ya pi kinong song kanong po konsensi ba hagalay kan tiro ni don kam yo lokal namar lokal di bokal mo
Lokal is bokal kata kan sur ka mangi permit na por sa por hagini gi election giba daya ilunti. Dengan kermes kam bahagia kentiru ba kum ginong song kiba tibreu tiblei kiba sempang hagini kentiru pin ai gaji kesan bapura iba meral bonds im kum pertom kuman pelong di kum MLA jong pi sakai wat kebaar. Kata kalau jika pat hangi nyelamat hamsning yang giwe bi perlok kibawan. Dengan buat banjir keteng atai pi kam sotu ba ni hamsning menong idan kumnong adan ndai ngai tu pi tangniat sua ban sok ngade we na kinong yalam jonga PDF hagi stem gi mon sua kalau general secretary jonga parti jonga PDF apo umsing jonal komiti hi berkoi ndai kenti kum we ni samlarang ba ngilamat ngila syam yang gini kinong yalam kibawan nasional natip ha dihamtip apa pi dengan kermen skam bahanong po konstitusi pinong pai kwat sa giwe parti pin pai kwat bet sa UDP nama bahagane kasem ke pemerintah hau arajan alpulai UDP ka don ka chance ka khamba ka khamba 100% nomor ba menyalam ya sarkar karang de ka jingi jungi kum kinong yalam ngi kermen skam banang ne la ngin le ngin tho khana i ka prok snong prok khau gi jongi ba ka UDP hapo ka jingelam jongi ba meral bon sim ngin poi hau thong jong ka jingjob denem kata ka de ka thong ka bangiwan hang ne mra ka sni kom kinong yalam kom kinong song snong kom ki badon ka jingkit kli naga benta ka dong ka than bat ka jat benreu gi jongi ni ngai ba mangi baro ni ngai skam baka jingpa jongi yai ba meral bon sem house nem arja khatra kamlong ka babakla denem ka jing yo jongi yai ba meral bon hadin ka jing IT no jongi mahe doktor ni lapang sai ba meral bon sem iru ilatrei ban bodin ya ka ei ka mahe ilayalam mi ngi kita kisin kijing kren kijongi hapo assembly ya ki mat ki ba pher naga benta ka dong ka than ba jong ka riboi district kijongi ni kum ki pat ba jong ka nong po constituency ni siau sorong ya kata denem ni siau sorong bangi klem bakla ban pha yau nong mi khmat ujongi nong po constituency namar kata ka kenti lara mangi baro ngila ban wer ban khat yaki pajba nong song snong ki jongi larangin poi hau thong jong jingjob iba meral ulong chief minister haka sarkar ka bansawan pikuanam namar kata ngingai scam mama bikom ki pajba baro ngingai scam bangin poi hau thong jong jingjob but ngingai scam baka nongpo constituency ka baju penmi yaki minister baka chief minister ni kemen scam basisin kasni ni obat ya kata pikuanam namar kata toyene scam baka arfonyo tarek ngimdai ban klet ngimdai ban penmi program da kiwe bat ngin yale shaki polling station ke jongi bat ngin ya shan ya ka shap haka dor jongka bom Sana jinta kayuri in pengen na kuntin hakatan kayuri pero orang dagir panggah saja ke assembly
election nagam da jonga ha tu kupor ha ka ba ki pajba ki bun gilayawan bang ilapan ni gijing kersan ha ka ba imahe Dr. Didi Lapang idang don rengkat ha tu kupor ban apil lang bang so manai kublei kerpange ya baro gitu gibala kersan lang aga senam arajar khat pra bagala baniyo ya kane kalat ban syakri hakine kisan senam kibalale kaju gajing kublei kale ru na gabanta ki weidi ki perlok ki bomsyam na kersan yang aru kamni ni nga hadin bagala job ke election ka shimba baro ki paipa jong menongpo konstituensi ki dehi ki breu ki jonga bat ka weine ki mat ki bahak mate ki bangi le so paipa haus ne marjar kat pra kalong balarang injo in ai ki jing syakri ka berhenti klem de nyau siyang khamat yano ru la ga de ki snong ki berit ni ka he lagi di jai pendiri beper lagi di kenun balang beper ni ai ngele kat bala dan ai gijing syakri ka berhenti klam dan nyau silian keman wala kataru yole se gidon sibun gijing duna agi di san silian gibale kumu briu ngar ngadon sibun gijing duna emla ban pendit penbiang yole se pin subha ban nopsui ya gijing duna gibanga ngadon de henry balangga persang agi di san silian gibale ban budin ya gikam ki balasdang dai mahe lapang ban pendep ya gikam gabi lap hosniu badru ban sedang ya gikam gi bathumai na gamanta galawe gaba pernai jong ka nongpo kotunsi bad ka temri boy hi baro kawe katto kanne ga shukwa ban jeri pi kadang bagi paipa ken snutu nganom jer sibun mar kapur kamsha ndai galong ga bagongsan hadu kata-kata bahagi dong berkitain jengi haga nongpo konstituensi kimat ki bahakmat ne ki bagila persang banpej naga banta ga umbamung di gede gawai ne kimat ki bakong sanne gilala ban punurlong ya ka nong greater nongpo combine water supply scheme haga jing penmang ka basispa lai klur naga banta arpau teli ki sinong ki bagentup nado na mautunum syadu sesang bangla kiran saut lagi senang hantu ki bang kentup aga nongpo kadul siru dai kumu brio bodan ya gijing kitli ya penrung lang i saut lagi senang ki bahap so sling konsumsi ndai kumba andriu lagi senang ki bahap apo ka nongpo konsumsi bagi niyo ay kumbamung di ka bakhut ka basuba naga bata ki senang hantu bagi nang ban pentikna baga college kan yang kisurong beper gani kisurong nongpo umden ngani tuihi kisurong nongpo umden sunapur gade banyo sanction hausam arajar arpuar dan rei giding pengkiang gibabun layo alut kiwe lembajong ka World Bank ka sponsor lembaga ke World Bank kasak tanggani kisurok namar bau meral ki isi kita gibabat yang ketenat jongka PWD dengan tipsu dan dari kiwei kila yolut kanero pilai yang dorbar sawan ngala keren lajubab kaladon haga budget kaladon satang dan pendep no dan dari kumong ipi mane gedin pengkiang gidon sibun ban penuit ban kang bagi don giboong meladagane surok kan urlong yo nam ubah meral dengan tipsu dagano gejabing giperkat gejabing gidon hakli nah gedak ngam tipsu kedai nang tagadao kiding pengkiang gidan sibun ki bepersang ban khanglat dengan maratin menong meladapi pin penjob yang sesisin hagane ke kenti ke bamenta ke college kan pedeng ke surok kan long ke hospital kan long ki school beper kin long na ke benta ki paipa long song snong kumu kon gari boy ubla telep sopet ani ngin ya kon na kumta ki issue ki babun ngina maya pakira bamandu kiran sibung giding pukiang ani tu ipi ki paranong song sugong gibi hak dingay lenti hek san senam ki balik ngajuong ye gini ki urang ba ki badon rengkat tang ubriu bupong ye ki juti ke bape usuk tu ye giding tar ki mau galayag akan gelenti arajar khatpra daga baburam imahe lapang ru ilaino yang ngisa pra kena sudah tukupor ngamdon daw i ban keno i ngaburam madu mentah kumu kupa kumu mentor janga bangangalong gumne gamalong de na imahe Dr. Didi Lapang nganom kret sirta dingin